Tidiang lunas niki pengibing pertama kehormatan Majeng Ringlinggih Bapak Camat Kukuan semang denyane ngeranjing terus inilah jadi pemimpin Pasiman Marang baru dan pertama. Pak Yan, anggap ngibingin ibu na patuh hendep na Pak Yan. Pengibing nomor 3 Ketua BPD Desa Pupuan. Semua ini makin Majeng Ring Bapak Kelian Banjar Dinas Kubu sane wau dilantik durus lantur Kelian Dinas Ayu Puring
dan Dinas Semuju. Malih niki